u prosjetu. Mašala, ona se dočepala svoji nogi. Hvala dragom Bogu. Hodi. Hodi. Ajde. Mašala, eto. Allahu šuću. Boga. Korakni, hajde, slobodno, digni tu nogu. Ajmo. Nije da mi Hali donese budaljku, da idole budam. Digni tu nogu. Podiži nogu. Stopalo podiži. Isprav glavu. Nemoj upast. Da je sad malo sa strane snimat, da se vidi. Eno i njena Ramzija sa njom. Eno njene tete Ramzije. Hajde, hvala Bogu da sam te vidio. Ja, tebe. Ajde, upravi. Ajde, snimam te, Zlata. Mora malo ispreti ovdje glavu. Sad ćeš imat Ramziju i kako te mili. Ona sve kod kuće tvoje slike gleda. Ja ne budem.